Dilay along ong tung marpang kinep tulong lapen bang hini abang pu kacingnan. Freni pain kora sirkep ada por pai kris rajiti malop dilay usi lapen staff atum kirika kurung asai kedeng boma hutsi. Ihu Manipur pen kevang bom dilay naka checking get along drugs mati heroin marpain kinep tulong. Bangso marpain pang rumpet 4 kg lapen bangso drugs mati heroin bojar mati hitialong ador 15 crore an bagdoji pusi raiko masaki atumpen nang pachinido. Lapen kaching nang check agari registration number UP14BV 4234. Lapen bang hini kaching nang check atumame tapuson hinlo. Hemkola Lunkin arta thomke batroksi arong Tolen PS and District Churachampur Manipur. Lapen Jangminlal Haukip arta thomke banakep arong Saikul Bazar PS Saikul District Gangtok P Manipur. Lapen nonamat bang hini aphanta bokajan SDPO atum bangsi alang litumsi cipari deng ponlo bokajan pen Lawrence Lekthi Lutiki Minios Karbianglo. আজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকে এই গাঞ্জাখিনি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱা 5 মান বজাত আমি এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন পালোঁ। সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন পাই আমি আমাৰ দৈনিক তালাচী ঠাইত খাপাজান নাকা চেকিং পইণ্টত আমি নাকা ছেটআপ কৰিলোঁ। নাকা ছেটআপ কৰি থকা অৱস্থাতে আমাৰ প্ৰায় 6 মান বজাত এখন ট্ৰাকত আমি তালাচী চলাই ট্ৰাকৰ পিছত বডিত সৰ্বমুঠ 78 পেকেট গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এই গাঞ্জাখিনি ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে? এই গাঞ্জাখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা বাৰাণসীলৈ নিছিলে। ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 80 লাখ টকা হ'ব। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কেইজন লোকক আটক কৰিছে? এই সংক্ৰান্তত আমি এজন ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ। তেওঁৰ নাম হৈছে সেৱা সিং, দেউতাকৰ নাম হৈছে মৃত মোহন সিং। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে জনকপুৰ বানাৰা, জিলা হৈছে আমলা আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হাৰিয়ানা। এই ট্ৰাকখনৰ চালক নে মালিক? তেখেত চালক। Lakhakri Silangpher Constituency along Karbi Anglong Autonomous Council, Office of the Range Forest Officer, Northern Range Phanglok Pet Bokolia along Forest Atumpen Thengpi Kanghu Ahem Konglong, Kedamtang Print Achikloni Pain Kora Sirkep Arni, Thengpi Kanghu Ahem Konglong, Kinetlong. Labangso Thengpi Kanghu Ahem Konglong Amotor, Nepchek Pen Northern Range Phanglok Pet Bokolia Range Office along ACF Porinat Ronghang Ahin Pen Department Arona Tengpen, Thengpi Kanghu Amotor CSP Ponlo. Lapen labangso kaching nang cek amotor ahem fu amen bida singna pusi pangthek ponlo. Labangso thengpi kanghu amotor sis bidet penathi kaching nang cek amotor ahem fu bida singnar alangli forest office asa hem along dampen chingki chethan dam lapen forest department a hinpen jima aron ateng pen sis ki bidet amotor puthot bida singnar motor chepondong lolapen bangso sis ki pitang amotor bida singnar chepondet pen northern ring phanglok pet bokolia forest range office along ACF Horinat Ronghang Ahin Pen, Forest Department Ahin Pen, Jima Aron Ateng Pen, Lam Clark Kipipong. Labangso sis kipitang amotor bida singnar chepondet pen, Forest Department lapen Karbianglo Autonomous Council atung pen, nangka homri ahut. Kisis tang amotor bida singnar ahin pen, Department atumaphan chethan dunangji lapen, Department atumaphan chepaklang dunangji pusi ACF Horinat Ronghang Ahin Pen, Lam Clark Pipon. News report Lotiki News Karbi Anglong. Ayahku mana driver mana dulu Amat gari pen wandel lah. Tapi ini ala gari nesis del gari along timbang. Itu tapi dia kejadian api ayahku pelang loh yang orang lain dari gari lo. Terus ini itu punya mau gimana pun lah if necessary hasil produce dari pun kan itu ask by the department हमारे हिंदी मुखा के ऑप्शन पीते थे अभी लगे तुम प्रोविजन तो पुलिस भी बस्तु लगे हिनोगम को अच्छी मुआफी बोलते के रॉयल्टी का नंगे देखो रॉयल्टी का नाम कौन है अच्छी नशा बस्तु बांगे नहीं तुमके इस पर जीव को लगी तुमके ऑप्शन पीते तो रिलेशन रॉयल्टी हमारे गाड़ी के आयम को अपन पीते जिम्मा atau jika dorkar pula tadi alang gari bangke department akan jika dorkar ejen we nilai beda आज beda lomne mane alang bang produce nampo और aku ujung si alang produce kapure pan
মানে সেই গুলোকে দি alang 3 লাখ rupees government hati na so bond provision do government alo kasi dasok bond akan ba dia tinggi ayam ko akan Vida Singh na akan edi 12/10/2022 ani ke with completion of all formalities sa la pusa na jima la pumupen nang ligi thanpon jima pu sonjong sa hem pu ang te anuti nagari to la leng Borpathar naka checking ketalong ki ongdung ganja kinep thulong. Piniada porphai trok malom Borpathar police station ke parlo Santipur mati naka checking ketalong Borpathar usi dipen barwa lapen CRPF G20 lapen staff atum pen kirika kuru asai kedeng pon bom hutsi. Ihung Dimapur pen kewang bom line track along pen ongdung rakia horm mati ganja puthot kinep thulong. Bangso ganja pangrum pet pen 78 packets lapen 801.17 Pangrumpet 8 quintal pusi chinidon. Kachingnang check line truck registration number HR38X8093. Adun tu inu kachingnang check abang foreman lapusot enlok. Seva Singh Artha Thongkeba truck Junakpuri Basti PS Ambala District Ambaba State Haryana. Nonomad Borpathar Raikom Sai Khiatung si bangso kachingnang check abang fu apan chepari deng ponlo. Bokajan pen Lawrence Lekhe Lotikimi News Karbi Anglo. Badong Sorlo Chingthur asong ingdeng ke thom ke chok mahang ke thek arani katalon. Freni phaing kora sirkep arni West Karbi Anglong 9 nong Amreng constituency ke parlo Badong arong patho aklamalong Badong Sorlo Chingthur asong ingdeng ke thom ke chok mahang ke thek arani alir alon pen katalon pon. Bangso amai along Badong Sorlo Chingthur asong amai phi mekriterang pipen mai cari ponsi bangso ingdeng ke thom ke chok mahang ke thek arani katalon ponalong alui aman pen Badong center gaunbura mate asar the mohon tiso gaunbura nihang tiso Badong local committee amai phu got sonterang lapen ex VDC member jensing teronatung chetong dun bangso katalon pon amai along jesemet Badong arong along rong rup kachipaklar nangji apu thak pen chenglok hemrit kachelang lapen anparta so arlo asai amodoan ke phir ke thak pen chenglok kaprek asai sitami ke klem pon pen Badong so arlo atum ta kemisen aking kam aprang kapaprang dun thek jalam chethan chepari pon news report Lotikimi News Karbi Anglo Nilitum aningkan wang sitami pining penan ningkan ki thom ki chok si itum talon pon lo la si nitum so la so katalon asa committee nilitum ka chi sengkelan nitum rong rup ka cepak lari phansi ning hang lo asini litum aningkan wang mar ni wang setami cikluyan pani phoi itum rong rup chupuri si towar lang he antami litum cepak lar nai pusini litum than pon bom lo la sialang litum marong asor an setami litum alam na arju pen alang litum mun anon an ke chubor ilo pusini litum da chi theklong ipini ladak sorlo chingthura song Badong ke sengpon pimian ningkan ke thom ke choklo labang solong sitami alang tum along kacerap kacitudun pinan kedam tang dulu lapen alang tum han nili churulo dak rong sopi long hem rit ke tar penceng lok obi kimia tum han ket kapethe kapiri lo han chori chuyor chopen osomar lo kapethe lapen hem rit kachupiklar peri kachupiklar langhe langchong kachupiklar lapen bi pha kachi beng lapen kachirim kachi pi bagan lapen ason bari bithung achupang chu alang tu awar sai claim polo bilin pen churulo alang tu hasta me kedam tang abo angbong pininga banglang tum khidara bidalo alang tum pinia arni bang sa suyun projalo alang tum tuning sila ningkan hiniang bong alang tum rada phan ok an khwailo son thaksi tuning sta melang tum phan local MDC tu ben jingking wai si Amreng EM lonon ke alang litum ben jingking wai ning sitame sang kuntel sirap dun lo lapen sorlo song dum hasta me bang thong kep an uniform nang ji polo block samukha abang ke atheng nilihin pen people lo lapen muning sitame aku mesen pen katalon thu thegra aso se nili hin pen ta ko sang kuntel selang dum han pipon thu polar si anma abang ke nilihin pen pipon po lasi anso se alang tumlo Karbi Anglong rat kachari pon bom CM
pen MP MLA la pen EM kadu ko MDC tum hanan chuning rilo ali racham kipidun thekji aphan jakong kipidun thekji aphan nang tum aphan sita me la bangso media chatai pen nang chuning